Yo, there's a boy. Woza. Magini ni TV ilifanya. Nini mmefanya? Ime crack hivyo peke yake. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mimi TV gwiraga hano ho mucie wigwe we mucie ndikaine ta muru wa Kimani. Riu video no ya Bishop Ben kana mutheke ngei ni aikorwo igitrend na njira nene muno haria aikorwo agipranka mutumia wake Reverend Joy haria TV ni agituika ya kunika na Reverend Joy aikorwo kuingira box tondu no akiona ni amaka muno aikonerorera video full none YouTube ni yake haria full video riu haria arahenga ni haria andu magiuka na kumukirira muno haria ungi makimwira wewe withita Bishop wetu hivyo tondu hakiuga akimweta haria mwisho-ini amwira mko na ufala tondu Bishop Ben nake kimupranka ati ye na Arsen kahikaria gake ni maikorwo awithukia TV matao kienda Joy akionekana mundu wa kumaka muno tondu nawe mundu wa kawaida ni wamenyero ni hathara yake ingira no haria agituika wa gwitia remote niho agituika wa gucokwo ni thayo tonema hathara atiri mundu utangimwenda ukwenda guthomera maoni ma andu aria magikungwira undu uyu wa prank ino ya Bishop Ben. Turata Monica agwa atiriri ameambia Bishop wetu akona ufala na Bishop akacheka aki mapenzi nikikushika hivi agetheka muno haria na mubira agwa atiriri bontao tu we can feel it na mama Arsen no gaki mu atiriri nani amewacha hii mara that fae kama mimi tondu nage Kenya ndingi muno hena Eugene Mwagirauga ati wewe na Arsen ni komiti moja lakini kwa ufala hena Mwagirauga atiriri si matajiri hujam vizuri ingekuwa ni mimi woi gai ningeanguka na wewe maoni ma andu ngurani muno aria maikungwira video no kana prank ino Tony Eva Best yake na mutumia wake tukiuga tata Miaki na Mimi nitwakiumagara.